Obrt je nastao nakon što je moj tata odlučio otvoriti ovu radionu. Onda smo uglavnom svi učili po toj radioni familijarno. Ja sam ostao nakon njega nasljednik. 2 nasljednika su u pripremi, a to sve traje već negdje od 86. godine. Prije toga je bio isto postolar, ali nije bio familijar. Cipela nastaje uglavnom prvo po dizajna crtanja modela. Dok se to pripremi, ide na krojenje. Poslije krojenja moja supruga i familija uglavnom šivaju gornje dijelove. Na kraju svega ide dečkima za izradu donjišta po željama kožnog džona, gumenog džona. Za jedan par cipela, uglavnom to sve skupa traje oko jedno 7 dana. Dok se sve pripremi, dok se ona posuši, dok se napravi. Nikad se ne radi jedan par, ali uglavnom oko 7 dana traje izrada dobre jedne cipele ručnog rada. Ja sam Bruno Budiselić i ovo je finalni proizvod iz salona Cipela Zlatka.